Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in chibai chang ni som panga ninga ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing Amazon Chanchin langsar zul hai RPC Kaushan Nuya VTI Vet Office Ming Thlak Danglam Kani chi tam takman patpui muna thalfawang kut mang pula ramsung choi moina in hlan Indian origin in US Lifetime Achievement Award adong tu hin chanchin kim chang lemin Reform Presbyterian Church Northeast India Nuya Vocational Training Institute Office Mingchu reads the official taka thak thleng alo nita Mulhum rengkai khwa in ngat RPC Kaushan Nuya Development Sin lok taka lo tholak mitam takin VTI vet tia shit larchu RPC NEI chun anrong bol na ming thlak danglamin Reform Education and Development Society reads the in chang ni som pali sang ni som ni khan an lo thlak danglamta Office hi athar taka hong na hun ser nein RPC tinga in thok thui tu tam tak fe kho mani ba ka midang tam takin hi hun ser hi an op nin ei thulak na chuna shil Reach Office hong na hun ser hi zingdar som khan tan ania Reverend Dr. Vilal ngak thangin hong na anei zawin Reverend Rose in Fimate in Pathin Kuma in hlan na anei Hun ser mangsung hin RPC Nuya Department dangdanga thui tu haya in thok tushil toy ngai thlakani RPC NEI Nuya Development Department hai abik takin tuta ming thar peka reach chu hunglotling peiding in edit saktak zetani Sinlung Organic Farmers Producer Company Limited hai malak na in tui thapai sunga reng thei le sap thei chi kak athona sem ani ding thu eidong Mi tu elkhom reng thei le sap thei kak dit hai chun chang ni som panga sang ni som ni chonung dar ni in rengkai community hall hlui old building lai lak thei ani ding thu eidong tu lai bo ru khrejing in hi muna hung hai shim chun face mask hung bun ngei dinga in shit tir an ni thu ei thulak na chuna shil thuin don ching num hai chun pune hemi amo contact number 8974385372 Parit paku pasari pali pathum parit panga pathum pasari pahnia indon ching thei ani thu Sinlung Organic Farmers Producer Company Limited thusuk chunashil Imphal East Narcotic Cell hai chun chang ni som pali sang ni som ni khan Bihar mi pasal pakhata in thok kani chi kg zaku som ku paku lai anman Manaum hi Bihar vai Mahuli well Hasanpur Samastipur Bihar mi ania tu hin pauna bazar HMT building Imphala in hlua umani kani chi poppy seeds hi Mantripugria go down na asi ni in ei thulang na chuna shel Vangai sumtuk patpui mun khu chun chang ni som pathum sang ni som ni khan fawang kut ropui takin an mangtan hi kut hi ninga lai odinga but sayania khosung in suklim na chidang dang ba ka fawang kut football in khel khom but sayani chang ni som palia kut mangna chun pulal hosan khulline na thanga Limta tharam ni som thum sang ni som ni nia patpui mun kai thanglaya longa sit tuk tu hai lo san suk tu pula ramsung amo thingpui kul chu choimoina in hlanani Hi huna hin pu Dr. Chalton Lin amo MLA athang theino lein amingin pula ramsuk amo choimoina lalpun sen le tangkasum fai cheng sanga pek ania Chun khosungwal upa HYA le Bill 2 MDC pulal hosan haile situk sungku hain pulal ramsuk hi choimoina thangsu pun an pek seng Manipur le Mizoram COVID-19 year mun Manipur sarkarin zani zanting dar nga athuan sudanin COVID shipui kai musuk tapo singkhat sangli le somku pali anvoi mek active case sangthum som sariparuk damfela in thlasuk tapo singkhat zakule sompanga zani khan mi paruk z district shanshana mi shingna chan anumsa covid leya shingna chan tapo zale pathum recovery rate za somsari pasari point pali Mizoram sarkarin zani zanting dar nga athuan suachun covid shipui kai musuk tapo sangni zani le sompani anvoi mek active case zale pali damfela in thlasuk tapo sangni zale parit
COVID leya ringna chan an umno. Recovery rate za somku panga point pathum bil. Mizoram Sarkar chun chang ni som paruk sang ni som nia in thokhin state sunga polsom le polsom pani inchuk lai hai ta dingin regular class hong atum tani in school education official chunashil. Union Home Ministry in chang ni som panga sang ni som nia in thok COVID-19 ngir mun izira school hai hong aphal ta dungzuya school hong tum ani thu Department Director James Larin chana chunashil. Indian origin philanthropic Haris Kotecha chu United States sa naupang le thalai chengna ding nei lo hailaya sin athona lein choi moina in narum takel Sandrani's Lifetime Achievement Award in hlanani. Award hi National Association for Education of Homeless Children and Youth NAEHCY in chang ni ku sang ni som niya kha 32nd annual conference an nei huna anin hlanani. Mr. Kotecha hi Hindu Charities for America HC4A founder president ani. Tuhin in khel na hung Voililized World Swimming Champion Launita, Daya Seto chu numei nei pumjingin ngai zong dang alo nei lein, Japan Swimming Federation chun kumkhat sunga dingin a suspend. 200 meter le 400 meter individual medley champion nilai mek kumsom ni paruka upa Daya Seto hi Japan Olympic swimming team captain ani na khom lip thlak pe kanik nge bok. Football titi toy lor khom. Brazil le Peru in World Cup qualifiers an pet huna Neymar chun hat-trick muin Brazil footballer goal thun ron tak dot tu ni ta in goal som ruk pali lai alo thun veta. Goal thun ron tak hi pele ni in goal som sari pasari lai an ram ta ding hin alo thun ani. International breaka club ta dinga player poimo tak tak hai in lim an nula chung highlight chun Juventus le Wales midfielder le Chelsea defender Thar Ben Chilwell hai khom anin lim lein international squad an thok anin nuk dok. Juventus player hlui Nicolo Napoli chu avoi sarina dingin FCU Craiova chun an club en kol tu ani na a in thok an ban. Napoli hi ama khoma lo ban tahlak hai sin la khom lalut nokin an lo ban rop tahlak shimani. Ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung le ngai thlak thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoi.